Mu gihe usanga mu bindi bihugu hari amarushanwa y'ubwiza abagamije guhitamo umukobwa n'umusore beza kurusha abandi, mu gihugu muri Zimbabwe bafite agashya ko kugira irushanwa ryo gushaka umusore mubi kurusha abandi agahembwa. Iri rushanwa ryatangiye mu mwaka wa 2009 ritangirira mu mujyi muto wo muri Zimbabwe, ritangijwe n'uwitwa David Machoa akiritegura kugeza no mu mwaka wa 2012. Iri rushanwa ryatangiye gutegurwa ku rwego rw'igihugu kugira ngo abasore bose baryisangemo, aho gukomeza guha amahirwe abatuye mu gice kimwe cy'iki gihugu aho iri rushanwa ryaberaga, ndetse kuva icyo gihe ryatangiye kuba ikimenya bose hirya no hino ku isi. David Machoa utegura iri rushanwa avuga ko yafashe icyemezo cyo gutangiza iri rushanwa mu rwego rwo guha amahirwe abantu babi, ndetse bikaba byatuma bava mu bwigunge no guhabwa akato n'abantu bakwena bavuga ko ari babi. Umugabo usekewe n'amahirwe agahiga bagenzi be akegukana iri kamba ahabwa igihembo cy'amafaranga asaga miliyoni 697 ndetse n'inka yo kujya yorora. Mu mwaka wa 2015 ubwo uwitwa Mason Sere yatwaraga iri kamba yateje impagarara, abantu bavuga ko atari mubi cyane ku buryo yarihabwa, ndetse hari abavuga ko ari umusore. Nk'uko ibiro ntaramakuru by'abanyamerika byabitangaje, uyu mugabo yatorewe mu birori byabereye Harare mu mwaka wa 2015. yarahanganye n'abagenzi be 34. Irushanwa rirangira ari we uryegukanye. Sere yashimiye Imana yamuremye mu buryo bwihariye, avuga ko kwegukana uyu mwanya bimuvanye mu bukene bwari bwaramubayeho akarane. Yagize ati, ndishimye kuba negukanye uyu mwanya wo kuba umugabo mubi uhagarariye abandi. Ndashima Imana yandemye irya kuko bimvanye mu bukene nari mazemo igihe. Mason Sere yahawe igihembo cy'amafaranga agera kuri miliyoni 697. Yizeye ko azayakoresha neza mu kwivana mu bukene. William Masevu wabaye uwa kabiri icyo gihe ntiyanyuzwe n'uburyo akanama nkemuramaka kemeje Mason Sere nk'umugabo mubi, nyamara ngo nawe yiyizeye kugira isura idasanzwe. Uyu wabaye uwa kabiri yahembwe amadolari 100 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ku nshuro ya kane rero irushanwa ryari ribaye muri kiriya gihugu cya Zimbabwe, nyuma y'ibihugu bitandukanye nka Uganda, Sudani n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeza kugenda bigaragaramo iri rushanwa ryo gutoramo umugabo mubi. Biteganyijwe yuko mu myaka iri imbere iri rushanwa rizashyirwa ku rwego mpuzamahanga nk'uko hari irushanwa mpuzamahanga ry'abantu beza. Nk'uko rero mukomeje kugenda mubyumva, mu bihugu bigiye bitandukanye hagenda haba imico itandukanye ndetse n'amahame atandukanye yo guhitamo abantu beza, ndetse nk'uko habaho amarushanwa yo guhitamo abantu beza, hari ibihugu bigiye bitandukanye biba bifite n'amahame cyangwa se biba bifite imico yo guhitamo abantu babi. Rero irushanwa ryatangiriye mu gihugu cya Zimbabwe ritangijwe n'uwitwa David Machoa. Uyu David Machoa akaba yaratangije iri rushanwa mu mwaka wa 2009, ndetse rikaza gutangirira mu gace kamwe hariya mu gihugu cya Zimbabwe, rikaza kwagurwa mu gihugu hose, rikakomeza kwitabirwa n'abantu batari bakeya, dore yuko yatangaje yuko impamvu yashyizeho iri rushanwa kwari ukugira ngo aha amahirwe abagabo ndetse n'abasore babi, bitewe nuko bakomezaga kugenda bamwazwa cyangwa se basekwa n'abantu muri society bavuga yuko ari babi. Yagira ngo rero abaha amahirwe yo kugira ngo bitabire iri rushanwa nabo bibagirire akamaro, dore yuko uryegukanye ahabwa akayabo k'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 697. ndetse uyu mugabo wamaze gutorwa nk'umugabo mubi hara mu gihugu cya Zimbabwe abasezereye ubukene burundu. Abenshi rero mu gihe bakomeza kugenda bavuga ngo umuntu ni mubi bikarangira bakavuga yuko ari mubi bamuserereza, ndetse cyane mu gihugu cya Zimbabwe iyo bigaragaye yuko uri mubi kurusha abandi, ahubwo aba ari amahirwe yawe yo gukirigita ifaranga, dore yuko ubutanye n'ubukene 100. Ni kenshi cyane rero dukunze kumva abantu bavuga ngo umuntu ni mubi bitegereje ku isura, ariko mu by'ukuri nta muntu mubi ubaho, kubera yuko iyo urebye ku isura ukavuga ko umuntu ari mubi. Umuntu rero mu by'ukuri ushobora kuvuga ko ari mubi urebye ku isura, ariko ikiremwa muntu, buri kiremwa muntu cyose ni cyiza kuri roho, nk'uko Imana iba yaraturemye twese turi abantu, ahubwo nuko ari ibihugu biba bidasanzwe mu kugira amahame bigenderaho, ndetse no gutora ndetse n'amarushanwa agiye atangaje agiye agaragara mu bihugu bitandukanye ku isi. Muri iki gihugu cya Zimbabwe rero muri kumva yuko aya marushanwa naho yahageze, kandi umugabo mubi watowe aba abonye amahirwe
amahirwe yo kuva mu bukene, abonye amahirwe yo gusezerera ubukene burundu. Mu by'ukuri rero ndatekereza nawe ushobora kuba utangajwe n'iyi nkuru, ariko iyi nkuru ni impamo. Iyi nkuru niko yakomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga, ikomeza kugenda itigisa imbuga nkoranyambaga, aho byakomeje gutangaza abatari bakeya bibaza ukuntu umugabo mubi bamuhitamo ndetse n'ibyo bagenderaho bamutoranya, ariko muri kumva yuko mu by'ukuri ibi ngibi ari ibintu bitangaje. Ndagira ngo nkubwire yuko hano uri ari kuri Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe, aho tugenda tukugezaho amakuru atandukanye abavuga mu myidagaduro ndetse n'ibintu bitangaje uba utarumva. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero, cyangwa se ukaba wariho warageze ariko utarakora sabone, uyu niwe mwanya mwiza wo kugira ngo ubikore, ubundi wiyunge n'abantu benshi biyemeje kujya babana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye kugira ngo amakuru ajye akugereraho kugereka. Ngushimira nkubwire ngo amakuru tugenda tukugezaho nakagaruka, wowe ukomeze ubane natwe, ukomeze udukurikire, kandi nibagirwe gukora like, share ndetse na comment niba wakunze iyi video, ubundi twongere duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.